Teška mentalna oboljenja, poput psihotičnih, utiču i pod uticajem su brojnih faktora. Neka od ovih stanja se najbolje tretiraju lijekovima i hospitalnim liječenjem. Međutim, jasno je da je u svrhu poboljšanja tretmana osoba sa mentalnim oboljenjima tradicionalnom modelu brige je potrebno dodati psihosocijalne intervencije. U zemljama sa niskom i srednjom stopom prihoda nije lako tražiti više od postojećih resursa, dok jedva sustižu zadovoljiti i osnovne potrebe. 2017. godine Europska komisija je finansirala Impuls, studiju dizajniranu kako bi pokazala kako koristiti postojeće resurse da bi se osobama pristupalo holistički. Cilj je osobama pružiti bolje ishode tretmana, ali i eventualno smanjiti zahtjeve za istim. Započeli smo sa implementacijom Dijalog Plus, psihosocijalnom intervencijom koja se može sprovoditi nakon samo 3-satnog treninga osoblja. Dijalog Plus koristi jednostavni set pitanja koji omogućavaju korisnicima usluga da verbaliziraju svoje poteškoće i podrže ih u pronalasku rješenja. Naše istraživanje pokazuje da nakon samo 4 sesije Dijalog Plus intervencija značajno poboljšava kvalitetu života korisnika usluga. Također smo pokazali da je intervenciju jednostavno implementirati i sprovesti na način koji je prilagođen korisnicima usluga, koji je siguran, te zahvaljujući svojoj generičkoj prirodi lako može biti nadograđen. Intervencija produžava već postojeće rutinske sastanke za samo 8 minuta. Pored našeg kliničkog istraživanja, pružili smo i preko 100 sati treninga istraživačkom osoblju, za koje se nadamo da će doprinijeti stvaranju budućih lidera u istraživanju mentalnog zdravlja. Da bismo osigurali da je naše istraživanje značajno i održivo, radili smo u suradnji sa svim relevantnim učesnicima projekta. Naporno smo radili da bismo osigurali dobru komunikaciju između njih, te organizirali događaje i radionice u lokalnim zajednicama, kao i webinare i konferencije na društvenim mrežama. Ove diskusije su otkrile brojne nesigurnosti oko toga kako će stvari funkcionirati u praksi, ali pokazale i postojeću veliku želju za promjenom. Kliničari nisu bili jedini kojima je bila potrebna pomoć da razumiju model cjelovitog pristupa osobi. Nakon godina u kojima su bili pasivni korisnici usluga, korisnicima i njihovim porodicama je trebalo vremena da steknu dovoljno samopouzdanja i ohrabre se da bi zauzeli aktivnu ulogu i tražili drugačiju vrstu usluge. Mentalno oboljenje znači različito za različite ljude, ali nažalost često podrazumijeva kraći i očekivani životni vijek, veće šanse za poteškoće sa tjelesnim zdravljem i manje šanse za dobijanje medicinske pomoći kada je ona potrebna. Ali to ne mora biti tako. Impuls studija je pokazala da je i bolji način moguć, ali u ovome trebamo i vašu pomoć. Potrebno nam je da naučite iz onoga što smo mi uradili i nastavite da gradite na tome. Da uradite ono što možete u vašoj državi, vašem timu, odjelu već danas. Na taj način zajedno možemo da omogućimo bolju brigu i bolje ishode za sve.